N'amakuru azindutsi turi mu gitondo kare cyane rwose, turi mu gitondo cyo ku itariki ya z'ukwezi kwa munani umwaka 2026 M23 harabura gato cyane rwose kugira ngo yigarure Uvira yarenze Rurambo. Haravugwa imyigaragambyo ikomeye cyane y'abazarendo, bikanagaragara neza ko niba ari wamaze kwandikira Kisekedi ya FARDC yimanya amasasu. Hari abayobozi baba M23 bamaze kwandikira Roni babisaba gusubiramo ibihano bafatiwe. Kuri aka kanya turinjira mu mirwano kumvikana, abacanciro bagera kuri 28 bishwe, kandi bikanagaragara neza ko FARDC, Abarundi, koperative y'abarwanyi ba Kongo benshi bari guhungira mu gihugu cya Tanzania. N'amakuru yihutirwa ava imbere ku rugamba ku kiwa cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Mana tabara, n'ibiki biri kuba, ishano ryaguye kandi Uvira harabura gato cyane kugira ngo yifatwe na M23. Bakunzi bacu muhaguruke dukomereje mashe mu makoratine za Sarambwe binjiye mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro Rurambo. Nyuma yo gufata Rurambo, General Ngoma Nzitagapfa kuri aka kanya n'abazarendo bataye urugamba, Abarundi bataye intwaro bari kwirukanga kibuno mu maguru, abirukanse ibarashwe umugenda. N'amakuru azindutsi mukunzi wacu, mbere yo kujya gusenga, mbere kujya mu bikorwa bya buri munsi, nkudira ukande kuri like ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze twinjirane muri aya makuru yihutirwa kandi ava imbere ku rugamba. N'amakuru yihutirwa yemeza tombe ibice bigera ku 3 bimaze gufatwa na M23. M23 yasaze, ninde uzagarika M23? Ishano ryaguye na naka kanya. Intambara yabaye iy'Abarundi muri Kibitoke cyangwa se Bujumbura. Ubu tuvugana imirambo y'Abarundi ikomeje kugenda yiyongera, abasirikare b'Uburundi bakagenda bahura n'uruva gusenya muri Warungu. Ishano ryaguye aha rwose muri teritwari ya Mwenga. Ishano ryaguye, turinjira mu bice byose tukubwira amakuru ya update imbere ku rugamba gusa. Nago nijya nyine muri ano makuru ndi hamwe n'imbanya cyane ku butaka bwa Kongo. Tugiye kubana muri za update cikana n'amakuru y'imiranzi, kora like ndetse na subscribe. Ibiye byiza kandi kaze bwana Ngoga. Murakoze cyane bwana munyamakuru, ndagushimiye cyane kumikaze, ndagusuhuje mbonereho n'umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi. Mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani akomeze aturindane. Insinzi kugenda igaragara mu bice byose. Ahangaha Warungu ivumbi ryatumutse umuro wase ku basirikari b'u Burundi bakomeje kugenda bapfayemo kugira batari gukora umusiri. Bino bitero byo muri Warungu ko bimugwereza ko rwose byakikije igikuba. Warungu bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri, hano muri Warungu hatse umuriro ukomeye mu buryo mbese nakubwira ngo ingabo za FDLB arizo ngabo z'u Burundi zikomeje kuhahurira n'uruva gusenya bwana munyamakuru. Nukuri samarangamutima n'ibindi, ariko ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'ibibazo muri ku mirongo y'urugamba mu duce dutandukanye. Nkomoje ahangaha rero muri Warungu, murabizi neza yuko ahangaha muri Warungu harimo deployment, igice kimwe kirimo FARDC na coalition, ndetse n'ikindi gice kirimo AFC M23 n'amadubu. Hano rero Warungu hari reinforcement zazamutse zaturutse hano muri Kamanyola, zizamuka mu musozi witwa Bideka, rizamuka akandi gasozi mu gace kitwa Rubalika. Ahangaha bagana muri iyi route numero 2 kugira ngo bazamuke destination izamuka muri centre ya Warungu. Ahangaha rero force imwe zanyuze muri uwo muhanda za AFC M23, indi force ya kabiri inyura hano bita Bihamamba, irakomeza none hano Bihamamba niho nkubwira bazamukiye, kubera ko ingabo z'Abarundi za FDLB zari ziri mu gace ka Rubimbi, zari zitangiye gushaka kugira ngo zipangira urugamba, ariko n'izindi modoka bashaka kugira ngo bazinyuze muri uwo muhanda numero 2 kugira ngo babashe kuzihungisha. Aho rero nibyo nkubwira rero AFC M23 ntabwo iri gukubita FARDC na coalition gusa, ahubwo kuko bazi yuko iyo bagiye gufata ahantu batangira guhungisha bimwe mu bikoresho, baragenda bagakatinga bagafunga n'iyo mihanda. Ni muri urwo rwego rero AFC M23 bateye Rubimbi baturutse muri izi destination uko ari ebyiri nk'uko twari tumaze kubibabwira. Ndakubwiza ukuri, hano Rubimbi hari ihuzuye ingabo za FDLB, FARDC
Wazalendo na FDLR bari bari ku bwinshi cyane ku buryo bari bakoze ingome bavuga yuko ahantu ari wazabisibaniro mu buryo rero butunguranye babakatinze muri ubwo buryo bubiri nababwiye inzira banyuzemo force zimwe zaturutse Kamanyola n'izindi zituruka hano muri za Bihamamba ndakubwiza ukuri bagiye babanyura iburyo n'ibumoso baragenda bakatingira no muri uwo muhanda. Ikintu cyahabaye ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru nuko kugeza kuri uyu munota nkuko raporo zikomeza kutugezaho cyangwa se amakuru ava ku mirongo y'urugamba yatugezeho ingabo za FDNB zigera kuri 92 zarasiwe aho ngaho, FARDC 44 zirasirwa aho ngaho, Wazalendo bagera kuri 32 barasirwa aho ngaho. So rero ahangaha ndashaka nsobanurira abakunzi bacu, hari umukunzi wacu umwe wagize amatsiko arabaza tese izo ngabo zipfa uwo mubare muvuga ko ushobora kuba mujya muvuga umubare ari mwinshi urenze wenda umubare w'ibyabaye kuri tere. Ahangaha icyo nshaka kuvuga kugira ngo abantu babashije gusobanukirwa ku bijyanye n'urugamba, bivuze ngo nk'hano Rubimbi hano birumvikana ko hari amabatayo nk'abiri cyangwa 3. Noneho rero ahangaha icyo dushaka gutangamo umucyo ni ikihe rero? Icyo dushaka gutangaho umucyo nuko urumva nimba hari abasirikare bagera ku 1200 cyangwa se 1500 hano mu gace ka Rubimbi, kugira ngo bajye kurekura icyo umujyi wa Rubimbi, barekure Rubimbi yose bavuga ngo bayivuyemo muri abasirikare 1500. Birumvikana neza yuko muri abasirikare 1500 namwe mwishize muri uwo mwanya agace mwakarekura musigaye muri bangahe. Aho rero niho mwareba muti rero iyo mibare ivugwa y'abapfuye abakomeretse n'abafashwe ahubwo ishobora kuba yaba mikeya kuko wenda tuvuga imibare baduhaye, ariko hari n'izindi nkomere zipfira mu nzira, kuko ndemeza neza aje ku giti cyane mfite ingabo 1500 kugira ngo ndekura agace byibura twaba dusigaye turi 800 cyangwa 600. Ubwo urumva ko rero aho ngaho ikibazo kiba cyakomeye cyane ku bijyanye n'imirongo y'urugamba. So rero bwana munyamakuru icyo nakubwira hano Rubimbi habereye imirwano ikomeye cyane ku buryo ingabo z'u Burundi zahahuriye n'uruva gusenya icyitwa ibikoresho bya gisirikare ndetse n'amamodoka ya gisirikare byafatiwe rwose mu masaha yacu y'amakuru ari buze turi buze turabagezaho umubare w'ibikoresho byashoboye kuhafatirwa. Naho ubundi ahangaha Rubimbi ingabo za FDNB zakubiswe noneho zimaze kubona yuko ibintu byakomeye, bazamura ibitambaro, bari ibitambaro by'umweru. Ibyo bitambaro by'umweru mukunuze kuri defense y'abarundi babizamuye hejuru babipepera nk'ibendera. Noneho ingabo za AFC M23 zimaze kubona icyo kimenyetso zibona yuko mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara cyangwa law of war bivuga neza yuko iyo umuntu yazamuye agatambaro muri ubwo buryo nk'uko byabaye Igoma muri bari abacanshuro ni nako byanagenze, amategeko mpuzamahanga avuga ko abo bantu utagomba kubarasa. Ni muri urwo rwego rero bagiye babasanga babazamuriye igitambaro, babafata amatekwa 47 za FDNB zamanitse amaboko. Ubu ngubu tuvugana bari mu maboko ya AFC M23. So rero icyo ngicyo rero nicyo twavuga mu makuru y'urugamba rwabereye hano mu gace kwa Walungu, hano muri territoire ya Walungu mu gace ka Rubimbi. Uretse ko Rubimbi ntago yafashwe yonyine, nukuvuga ngo amasuku yakomejwe mu misozi hano mu misozi ya Kalandi, ntabwo yigeze yicara, yamaze gufata hano bakomeza amasuku mu gasozi ka Kalandi no mu gace ka Nduba ndetse no mu gace ka Isingo. Ahangaha hose utuduce uko ari 3 ubu tuvugana amasuku ndetse yabashije kurangira. Twafatiwe rimwe ko twarabaye nk'abo bari barahafashe mbere ariko batararangiza, ariko bakimara gufata Rubimbi bakomereje mu masuku. Agace ka Kalandi Tombe nako 100% kakoza amasuku, agace ka Nduba nako Tombe kakora amasuku, na hano bita Isingo. Bwana munyamakuru, ayo niyo makuru twabasha kubagezaho. Ibindi byo andi makuru ikindi cyaza muri andi makuru mashya twabona
twayabagezaho mu makuru yacu y'ubutaha. Murakoze bwana munyamakuru. Turi imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nimba urugamba rugeze no kuyimuyobora reba musigato cyane n'abanditse subscribe ndetse n'abike maze ukora dukomeze tubane muri za update ndetse zikomeye ziva imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nyaboneka cikana n'amakuru y'imiranza, amakuru y'ibiwa ani kumuyobora umugari w'amakuru abagezweho kandi abari masha. Ubu tuvugana tuzanye amakuru bwina kantu ku kandi kubiri kuvugwa muri territoire ya Mwenga. Bamwe bati yafashwe, abandi bati mama 23 yagire kuya, abandi bati muri Virasa iri muri Mwenga centre, abandi bati rwose ingabo z'Urundi zashiriye, abandi bati mama 23 yabisigaje ibirometero bikeya. Ukuri amakuru y'ubwina kantu kandi kuri biri kubera muri territoire ya Mwenga Bwana Ngoga nk'imbani yacu hano muri territoire ya Mwenga M23 igezweho igeze n'ibindi bice byafashwe Bwana Ngoga. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo twavuga cyo mu gace ka Mwenga, gusa ikintu natangamo precision nicyo mvuga ngo mu makuru yacu dutanga cyangwa se tubagezaho, ntabwo nemera kugira ngo tube twabagezaho amakuru adafite precision cyangwa se tudafitiye ubusesenguzi n'ubuhamya bufatika kuri antena zacu cyangwa se abaduha amakuru kuri iyo mirongo y'urugamba. Hano rero muri Mwenga, umujyi cyangwa se centre ya Mwenga ntabwo yari yafatwa. Centre ya Mwenga iracyarimo ingabo za FDNB nyinshi, harimo FRDC na Wazalendo buzuye aho ngaho muri Mwenga. Gusa ikintu cyashoboye kuba muri iyo mirwano iri kubera muri Mwenga, ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, nuko kugeza ubu ngubu Mwenga hano muri aka gace ka Kilimbi, hano Kalindi ahangaha ni mu birometero 5 ugana muri centre ya Mwenga. So rero ahangaha rero muri aka gace, kuva muri aka gace urumva rero AFM 23 ntabwo yihutiye kujya gufata centre ya Mwenga, kuko yashatse kugira ngo ibanze igote deployment zose zirimo FRDC na coalition, kugira ngo babanze babakure mu nzira bitazabagora basubira mu operation inyuma. Ubwo rero icyo bakoze, bagose centre ya Mwenga, bamaze kuyigota bakurikira rero movement y'abarundi uko babarasaga na Wazalendo na FRDC bahungaga bagana muri centre cyangwa se mu mujyi wa Kamituga. Aho rero muri Kamituga rero ubungubu turi kuvugana, ubungubu ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, babakurikira muri groupement ebyiri. Muri izi groupement ebyiri hari groupement ya Irangi na groupement ya Kilindi. Izi groupement rero uko ari ebyiri ziri hagati ya centre ya Kamituga na centre ya Mwenga. Aha rero hagiye hafatwa utundi duce dukomeye cyane ku buryo tugiye kubagezaho ibyo bice byafashwe muri izo groupement uko ari ebyiri. Hari Kalindi, hano Kalindi ho barahafashe ku buryo bari no ku ingabo za FCM 23 bari no ku kiraro cya Rwindi. Hari hano hitwa Itumba nayo Nitombe, hari Miseru Nitombe, hari Katabaraka Nitombe, hari Kitare nayo yabaye Tombe, hari agace ka Ilibo nayo yabaye Tombe, hari agace ka Mulole nayo yabaye Tombe, hari agace ka Kalindi na Irangi. Hano Kalindi na Irangi byabaye Tombe. Agace rero ka nyuma werekera Kamituga na agace kitwa Kitutu. Iyi Kitutu rero nibyo navuga ko iyi Kitutu, iyo ugeze Kitutu deja uba ugeze ku mupaka, juste mu nkengero uba ugiye kwinjira neza mu mujyi wa Kamituga. So rero urumva ko umujyi wa Kamituga urageramiwe, ndetse n'umujyi uyu nguyu wa Mwenga nawo urageramiwe. Iyi mijyi ibiri tutegereze amasaha ari imbere dushobora kumva iyo mijyi yafashwe, ariko kugeza kuri umunota umujyi wa Mwenga uracyara aho ngaho, ntabwo wari wafatwa, ndetse n'umujyi wa Kamituga ntabwo wari wafatwa. Bwana munyamakuru, icyo nicyo nashobora kukubwira ku bijyanye n'imirwano AFM 23 ikomeje kugira muri territoire ya Mwenga. Nuko hano abarundi bakomeje guhura n'uruva gusenya. Mu makuru yacu y'ubutaha
turaza kubagezaho imibare y'abapfuye, inkomere n'abafashwe ibyo byabereye ku rugamba, ndetse iyo mibare nituyibona turaza kwibageza. Ariko muri kano kanya muri credibility cyangwa se ubunyangamugayo cyangwa se indangagaciro za channel yacu, nuko tudashaka kugira ngo tubeshye amakuru, ahubwo tugomba kuvuga amakuru y'ukuri kandi dufitiye precision. So rero mubyo nababwira mu ncamake nuko uko nguko niko bihagaze ku mirongo y'urugamba aho muri teritware ya Mwenga. Urakoze bwana munyamakuru. Ni mpamvu ki ingabo z'u Burundi usije kuraswa na 23 ariko kandi bari guhindukirana bakarwana na FARDC, bakarwana ivumbi rigatumo, kandi ni bari kuvuga bari gukeka neza ko rwose FDNB baba ari abagambanyi. Ubu tuvugana nubwo bihagaze gutya, bari abingwanyi za M23 ziri kugenda zimemasa uyu mutwe neza rwose, uyu mutwe ugiye wa FDLR ndetse n'umutwe wa Zarendo ndetse n'abakwarisiyo bagiye bakomeje kugenda bafasha igisiga cya FARDC kurimbura abaturage hano kutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana Uburundi bwamaze kudekara neza ko bugomba kuja mu muhuro wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutangaza neza ko azaba ari muri Amerika mu masezerano ateganya gusinwa. Ibi ngiye urabona bizakemura iki? Ani ndiko kuvuga neza ko rwose n'ingabo z'u Burundi zatangiye guhigwa no kutaka bwa Kongo bikorwa na FARDC. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ubu ngubu aho bigeze, Ndayishimiye ashobora kuba nawe ku giti cye yaricaye agatekereza kabiri, cyangwa se hari abajyanama bamugira inama mu buryo bwimbitse bamugaragaza yuko u Rwanda atari cyo kibazo ahubwo ikibazo ko ari we. So rero ibyo byagiye bisubirwamo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agaragaza yuko u Rwanda nta kibazo gifite ku Burundi, ahubwo Burundi aribwo bufite ikibazo. Ibyo bikanagaragaza naho bafunze umupaka nta mpamvu, nta kibazo cyabaye, aribo gusa bifatiye ibyo byemezo. So rero ikigaragara cyo Ndayishimiye umusaruro yashakaga muri Kongo, ikigaragara amaze kubona ko agejeje. Ikindi cya kabiri nuko nawe ubu ngubu we na Kisekedi birasa nkaho bafitanye ikibazo, kuko buri umwe yishyuza undi. Kisekedi Ndayishimiye kugeza ubu ngubu ari ibyo aba yishyuza Kisekedi bitewe n'ubwitange yabashije kugira mu ntambara yo muri Kongo. Noneho na Kisekedi nawe akagaragariza Ndayishimiye yuko umusaruro we ari inyene, ko ikiguzi cy'ibyo yahawe muri iyo ntambara atigeze agikorera, kuko nta teritware n'imwe ingabo z'u Burundi zari zafata ngo zikureho ingabo za FCM23 n'amadubu. Iyo teritware ntago yari yaboneka, ahubwo ikintu bakora ni uko batakaza aho bashinzwe kurinda teritware imwe ku yindi, umujyi ku wundi, kugeza kuri uyu munota. Urumva ko nibyo Kisekedi avuga ko umusaruro w'abarundi muri Kongo ari inkene. Abarundi nabo bakavuga bati natwe ataba twebwe ingabo za AFC/M23 ziba zaramaze kugera Kinshasa, ati by'umwihariko n'umujyi wa Uvira uba warafashwe kera. So rero uko kwitana ba mwana byazamuye tension idasanzwe, aho usanga ingabo z'abarundi aho ziri muri deployment muri Est, aho ngaho muri Sud Kivu, za Mwenga, za Kamituga, aho ngaho mu misozi miremire za Minembwe n'ahandi, usanga hari ikibazo cyisubiranamo by'ingabo z'ingabo za FDNB, aho basubiranamo n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Iryo subiranamo turishingiye kuki abakunzi bacu kugira ngo babashe kubyumva. Ngewe ku munsi w'ejo nabashije guhamagara umuntu uri kuri tele, ndamubwira ni ikibazo cya FARDC kutumvikana na FDNB, cyangwa se Wazalendo kutumvikana na FDNB, ndetse na Wazalendo kutumvikana na FARDC bikomoka kuki. We uko yansobanuriye nabisobanurushijeho kubisobanukirwa neza cyane. Ikibazo kiri hariya, FDLR yamaze kwangiza abantu mu mitwe, kuko FDLR yakoze mobilisation yumvisha abawazalendo ko ingabo z'u Burundi nabo ari abagambanyi, ko bashobora kuba baratumwe na leta y'u Rwanda ndetse bagafatanya na AFC/M23 mu gutanga imijyi
uko bwije uko bukeye. Ibyo rero babibwira abawazalendo, barongera baragenda babishyira muri FRDC bakorana na FDLR. Icyaje rero gukurikira ni iki? Icyakurikiye nuko ku mirongo y'urugamba muri force z'abarundi, murabizi ko abarundi bo babivuga mu mazina, ingabo zabo zigizwe n'amoko yose ari abahutu ari abatutsi. So rero iyo ingabo za FDLR zije, usanga hari ingabo za nuza za wazalendo ndetse na FRDC batangira kuvuza induru bataha ati singaba bagasita, ati abasi bagasita. Urumva rero abo yitaga bagasita abaribo. So rero urumva ko icyizere cya FRDC n'icyizere cya wazalendo ku ngabo z'u Burundi, urumva ko ntacyo, bitewe n'iki na sensibilisation ya FDLR, iyo ngengabitekerezo yabashizemo. Ni muri urwo rwego rero imirwanire yabo barwana muri commandement, kandi iyo habaye n'ikibazo biba bivuze ko n'urugamba rupfuye uhereye hejuru ukagera hasi. Ikintu cya mbere muri commandement ni ushirikiano, kuba muri bamwe kandi mwumva ko mufite impamvu murwanirira ko ari imwe. So rero niyo mpamvu rero ingabo rero za FRDC zigira gutya zigatererana iza FDNB, ati n'ubundi nimwe muhembwa amadolari, ni mugende mujye kurwana muri n'abagambanyi. So na wazalendo nabo bati namwe FRDC nimwe muhembwa, twe ntabwo duhembwa, ni mugende mwe n'abarundi murwane. Noneho ugasanga biba ikibazo gikomeye cyane. So rero aho ngaho nicyo kibazo musanga ingabo z'u Burundi zikomeza gutsindwa uko bwije uko bukeye, nuko zibivuga ko ari uko zitereranwa ku rugamba. Icyo kibazo rero warumbwiye cya Ndayishimiye kuba yagiye azajya muri Amerika kugira ngo ajye muri iyo nama izahuza Kongo n'u Rwanda mu masezerano bagomba kuzajya gusinya, ni uburenganzira bwe, kuko yakomeje anabigaragaza ko yifuza gufatanya na perezida wa Togo mu gukora igikorwa cy'ubuhuza hagati ya Kongo n'u Rwanda. So rero byewe uko ntekereza, Ndayishimiye niyo mpamvu njya mbabwira yuko uriya mugabo arahinduka uko bwije uko bukeye. Uyu munsi ushobora kubona avuye ubuzima bw'ubuntu, si ukumwubahuka kuko nuko ahora ahinduka. Uyu munsi aragenda agakora ibikorwa byiza, n'ejo ugasanga ahindutse akoze ibikorwa bibi. So rero mu mateka ya Ndayishimiye n'u Burundi turayasobanukiwe cyane, kuko hari ibikorwa byiza yagiye akora mu Burundi, hari n'ibikorwa bibi yagiye akora mu Burundi. Kuko ubu ngubu tuvugana nshobora gutanga urugero n'abarundi barimo baranabyumva. Niwe mu perezida washoboye kwemera yuko nk'uko amakuru abivuga, nimba ari nabyo abarundi batwunganire, umubiri wa nyakwigendera perezida Buyoya uva mu mahanga ukaza gushyingurwa mu gihugu cy'u Burundi ku busabe bw'umuhungu we. Ndayishimiye yemeye ko uwo mubiri uza gushyingurwa, kabone n'ubwo ba Prime n'abandi bayobozi bakuru mu Burundi bari babyanze, ariko Ndayishimiye nka perezida yabihagarazeho, atanga oda, umubiri urazanwa ushyingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ni igikorwa cyiza. Hari n'ibindi twavuga rero, nibyo rero navuga ngo birashoboka yuko yagaruka agatekereza ku mubano mwiza yagirana n'u Rwanda. Noneho hakabaho nka kwa kundi nababwiye yavuze ngo u Rwanda n'abarundi ngo ni abavandimwe, ni ibibyara, kandi ngo ibibyara ngo bihora binyeganyezanya, bihora bigongana. So rero je mwumva Ndayishimiye kuba ari muri iyo nama ntacyo byaba bigishe, apfa kugerayo gusa agatanga ibitekerezo byubaka, ntatanga ibitekerezo bisenya. Murakoze bwana munyamakuru, ibindi tuzabimenya tumaze kubona imyanzuro iyo nama n'ibyahavugiwe, abo niho tuzanenga cyangwa se tunashime. Urakoze bwana munyamakuru. Uvira Minembwe ahangaha ni mama kugira gatatu yakoze umusiri ukomeye cyane muri kano gace ka Ngumiyano, ahari deployment ikomeye cyane ya FDNB ndetse na FDLR. Ahangaha na gace kabayisora mama kugira gatatu baramugaragaza ko yamaze kuba yasenya ibirindiro amasuku mu duce tugiye dutandukanye, ariko kandi byose bikajyana nuko FARDC yasenya ibirindiro bya General Makanaki. Ahangaha rwose bivuga neza ko yamaze kuba ibisenya. Umuyobozi w'ingabo mu gace ka 33 nawe mu gihe ukwiye kugenda ahura gusenya, akaba yanafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gukora wazalendo ku mupaka wa Kavimvira. Ubu tuvugana nabo bwabo birivuga neza ko bari kugenda basubiranamo. Uvira mama kugira gatatu yabatimbaguye bikomeye muri kano gace ka Ngumiyano. Bwana Ngoga, ibyabera hano muri Uvira bihagaze bite?
urakoze cyane bwana munyamakuru kuri iyo ngingo ijyanye na Uvira. Ndayimanuka mpereye Uvira hagati mu mujyi, nuko icyo nenda kubabwira bwana munyamakuru, nuko wari ubivuze, FRDC yarashe ibirindiro bya General Makanaki ariwe witwa Kasimbira. Ndakubwiza ukuri uti byagenze gute? Bivuze ngo umuyobozi w'ingabo mu gace ka 33 uyu muyobozi mushya waje uyunguye, ndatekereza ko noneho akawazalendo agiye kubashiraho iherezo. Ikibazo icyo yakoze niki? We ubwe yakoresheje inama FRDC iri kumwe na FDNB mu mujyi wa Uvira. Aravuga ati twebwe nimba turi abasirikare, ni gute wazalendo b'abasivili bashobora kugenda bakajya Kavimvira kuri frontier bakaba aribo barinda bagashyiraho amarodi bloka n'ibindi byose? Ati rero ibyo ngibyo jewe ntabwo mbishaka, ndashaka yuko nimba ari boda, nimba ari road bloka, zigomba kuba ari iz'ingabo za leta zizwi. Ati njyewe rero nimba mbere barabikoraga ibi sinshobora kubyemera. Ubwo rero mu kubivuga gutyo, General Makanaki na General Yakutumba bari aba general baba wazalendo baravuga bati twebwe byanga byakunda tugomba kugira za road bloka, tukarinda n'imipaka yacu duhuza n'u Burundi, kuko twebwe turi bakavukire, twe turi kurinda ubutaka bw'ababyeyi bacu. Ntabwo dushobora kuva kuri boda, ntabwo dushobora kuva muri za bariyeri, kuko byagiye bigaragara aho mwagiye mukubitwa za Goma, mukubitwa za Bukavu, none mugeze Uvira no murashaka kuhatanga, ntabwo tubyemeye. Ubwo rero urumva ko aho ngaho rero niho habaye bras de fer, kugira ngo abakunzi bacu barusheho kubyumva. Aho rero niho habaye rero ihangana, noneho FRDC komanda wabo baravuga ati sasa mubereke ko muri abasirikare. Ubu rero nkubwira, ndakubwiza ukuri, aho ngaho uhereza Kavimvira na bakubiswe ingabo za Kasimbira General Makanaki, bakubiswe baratawanyika bava kuri boda, bava aho ngaho Kavimvira bazamuka inzira za Kawezi barabakurikirana mu bice bimwe bya Kiri. Ndetse nkubwira ingabo za wazalendo zabaye intatana. Arangije atanga oda ati n'ahandi hose, yaba ingabo za Yakutumba, yaba ingabo zande, aho hariho hose za Ngoma Nzito, ahantu hose hazi ngo bafite defense, muswike nk'uko ku munsi w'ejo bundi batwitse defense za Ngoma Nzito bamaze gutsindwa muri iriya mirwano bari bagiye kugaba muri Mikenke na Rugezi. Ibyo twabibabwiyeho mu makuru. Icyo rero nicyo nakubwira bwana munyamakuru muri Uvira. Izo ngabo za wazalendo z'uwo mu general autoproclame Makanaki, ndakubwiza ukuri kugeza kuri ubu ngubu zaratawanyitse na Kasimbira. Ntabwo tuzi amakuru avuga yuko ashobora kuba yafashwe. Abyo rero ntabwo twabyemeza, kuko ntabwo twari twabona amakuru afatika neza. Birashoboka ko nawe yatawanyikanye n'ingabo ze, ariko icyo nicyo kibazo kiri gutuma habayo imirwano FRDC kujya gusenya ingabo za wazalendo. Zamutse hano rero mu Minembwe, hano mu Minembwe ndakubwiza ukuri, abarundi bahahuriye n'ikibazo. Abarundi bakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru. Hano mu gace ka Minembwe ahangaha bita Ngumiyano ahangaha baje kuhagaba igitero mu buryo butunguranye, bamaze gufata kwanza utu duce ahangaha hitwa Bashiro, ahandi agace ka Bashiro, agace ka Kisekwa, agace ka Biendo, agace ka Elanga, agace ka Kitokwe, agace ka Nemba n'agace ka Milondo. Utu duce twose rero nitwo Amadubu na AFC M23 babanje gufata. Bamaze gufata utu duce rero, noneho mu mwanya FDNB bariko bisuganya na FRDC na FDLR kugira ngo baze gufata utu duce badukore maboko ya FCM 23. Kumbe FCM 23 nayo yamaze kumenya imigambi yabo. Aho rero niho rero babasanze ahangaha muri iyo ngome yabo barimo babitegurira ahangaha muri Ngumiyano, muri aka gace ka Ngumiyano babagwa Gitumo. Hano nkubwira, ndakubwiza ukuri, FDNB bakubiswe mu buryo bukomeye cyane, ku buryo haguye FDLR bagera kuri 43, hagwa FRDC 23, hagwa wazalendo
18 hagwa FDNB kuko niyo yari yigize karampega ku mirongo y'urugamba 62. Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri aka gace kangumiyano bamaze kugafata byabahaye noneho itinerere zo gukomeza za Itongo no higiriya n'ahandi bafungura inzira kuko icyo bagamije barashaka kugira ngo bategure inzira za ngabo ziri guturuka Mwenga. Ibyo abo ngabo bari guturuka Mwenga bazasanga bamaze kubakuburira inzira bahita bamanukana Uvira, kandi gufata Uvira warangije gufata Mwenga ndetse ufite n'utu dusozi turi ahangaha wamaze kudukoramo n'amasuku biba ari inzira bafunguye inzira n'uguhita baza bakomeza bamanuka muri Uvira yitiva mu nzira. Bwana munyamakuru nibyo rero abarundi bakomeje guhura bakomeje Uvira birahinduye isura. Ubu tuvugana yebo kwenda tu iri kurukanka kuba cyancuro ku basirikare b'Urundi ku basirikare bangora nta mikino irimo. Urugamba rwakaze amadrone ndetse n'indege n'ubwato byose birasiwe icyarimwe. Abacyancuro bari guhunga n'amaguru imodoka bazambuwe, umuhanda urafunzwe. M23 yakubye amatara izimya amatara muri Uvira rwagati. Uvira Bujumbura n'icura burinda amashanyarazi iyakuyeho interinete isubiyeho ibintu biradogera. FARDC bayishize ku Karubanda. M23 yanditse amateka. Uvira igiye kubatombe bwa kabiri. Abarundi bemeye gutsindwa, bemeye kumanika amaboko ngo naguteka kugira ngo bose bapfire gushira muri Uvira. Umuriro urukwaka ndetse byamaze no kugaragara neza ko M23 tumaze gufata abacyancuro. Ibifaru by'abarundi ibifashe mibi, amato buri Tanganyika yarashwe ni gasopo ihambaye. Ubu tuvugana turindi na 6 n'ishano. Abarundi bamanitse amaboko. Abatanzania benshi bari guca hano Ikaremi ngo bashaka kwerekeza Ikaremi, ariko kandi bikanagaragara neza ko mu byukuri benshi batangiye guhunga iyi mirwano yo mu kwera turi kubakurikiza amasaso. Uvira hongeye kugaragara imirambo. Uvira Kakungwe Murongwe hongeye kugaragara imirambo ngo Red Tabara bumvikanye hano ku mupaka Kavimvira isasu riravuza ubuhuha. Byamaze kugaragara neza ko bamwe mu FARDC ndetse mu byukuri n'aba FDLR bari bagerageza guca mu kibira. Abarenga 200 baharasiwe n'amabote bari baje bambaye bote ndetse kandi bikagaragara neza ko bamaze kuba bicwa. Abaturage batangiye ibikorwa byo kwirwanaho ngo bice abazarendo bagera kuri 12. N'abaturage bakoresheje intwaro gakondo, bakoresheje udushoka ndetse n'udufuni tunyundo. Buri wese icyo yitabaje nicyo yakoresheje muri Uvira n'ishano. Ariko kandi turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu Minembwe. Imirambo yuzuye buri hamwe bikagaragara neza ko rwose bongeye guhura n'uva gusenya. Iyi ngiyi ni finali. M23 rwose iri kugaragaza neza ko iri ku kigero cyo hejuru. Uvira internet yasubiyeho, amakuru yose turafite akantu ku kandi. Byamaze kugaragara neza ko muri Warikare hongeye gufatwa abacyancuro teritwari ya Shebunda. FARDC baratabaza. Ubu tuvugana ni vumbi na jasho byifashe bitembere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. MONUSCO yemeye kwinjira mu mujyi wa Uvira ko kandi bikagaragara neza ko mu byukuri ngo MONUSCO niha gukorana na FDLR cyangwa se gakorana na Tanzania, gakorana n'abarundi. Bigomba kurangira mu kireta tunabo ibadivancinganye ikabasushushu bikanikabageza mu gihugu cy'u Burundi. Bano basirikare bagiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi nibagira ikosa na rimwe bakora bakarasa mu bice bigenzurwa na M23 tabwo bizarangira na Bujumbura nayo ibaye tombe. Igihugu cy'u Burundi hari kumvikana intambara, hari kumvikana imyigaragambyo, hari kumvikana umuriro. Abaturage benshi bari mu mihanda bari kwigaragambya. Ibyo byose turaza kubyinjiramo tukubwire ngo ni ibiki biri kuba ese muri kino gitondo. Nibiki baye ku ndege y'u Rwanda. Ibyo byose turabigufitiye kuko ngo biteye ubwoba. Ibyo byose turaza kubyinjiranamo tureba amakuru kumvikana imbere ku rugamba, turebe biri kumvikana mu cyo bigiye bitandukanye ndetse mu byukuri n'umuriro gusa. Ubu ngubu tuvugana abarundi ndetse n'aba-FARDC abacyancuro leta ya Kongo, abasirikare baturutse Murangora ndetse bikagaragara neza ko mu byukuri ibintu bikomeje kugenda bindura isura ko FDLR ndetse n'abazarendo ku bwinshi bari gupfa. Abarenga 300 nibo bamaze kuraswa ahangaha tuvugana. Rwitsa nkuku Puezero ndetse we no mu gipupu byamaze kugaragara neza ko yewe byongeye guhinda isura. Tugiye kubyinjira n'amatura kuntu bino bitero bimeze. M23 barabyina intsinzi, ibigo by'indege babimaze kandi n'abasirikare ba FARDC benshi babaye mateko. Abarenga 300 nibo bafashwe muri kino gitondo, baragaragajwe nibo bafashwe miri mu bice bigiye bitandukanye. M23 iri kubakusanya ubundi kabereka mahanga n'ishano
Uvira M23 ku Karubanda ni ibitero noneho mu by'ukuri nga bya bitero by'umwijima bigiye kuja biragaragara ntago FARDC bazongera kwitwikira amajoro ngo bakore ibitero bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana Uvira irarangaye, ntago ndijanye ne muri ano makuru tubafitiye ibitero biri kumvikana wari kare ivumbi ryatumutse Matsisi naho nuko kandi tubafitiye itangazo rya M23 yakakanya. Ntago ndijanye ne muri ano makuru ndamwe nimbona cyo no kutaka bwa Kongo. Ibe byiza kandi kaza bwana Ngoga. Murakoze cyane kuduha ikaze, ndagushimiye ndanagusuhuje, mbonereho no gushimira abakunzi bacu bakurikira amakuru yacu ku munsi ku wundi. Uwiteka akomeze abane natwe. Ubwicanyi ndetse na gahunda yo gusahura ndetse na gahunda ya guverinoma ya Kongo imaze kugaragara na internet imaze gusubizaho social media nyinshi, noneho mu by'ukuri kugenda bigaragara neza ko ivumbi ryongeye gutumuka. M23 isubije internet yari yarafunzwe na leta ya Kongo. Byifashe gute bwana Ngoga mbere ko twinjira mu makuru y'imirwano gusa ari kumvikana imbere ku rugamba? Ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, AFC M23 yongeye gufata umujyi wa Uvira mu rwego rw'ikoranabuhanga. Hari abajya batekereza yuko ibitero byose bikoreshwa amasasu. Oya, hari ibitero bijyanye n'ikoranabuhanga. Ibyo ni ibitero bikomeye cyane kuko nibyo byorohereza urugamba rw'amasasu. Ubu turi kuvugana impungenge AFC M23 yari ifite, sinabo gusa natwe dukorana na social media twari dufite impungenge ku bijyanye n'itumanaho mu mujyi wa Uvira, ndetse n'amahanga nayo ubwayo yarafite impungenge kuko abantu bose bibazwaga iyo operation yabo bari gukora aho ngaho mu mujyi wa Uvira hatari itumanaho. Abantu bose bari bafite ubwoba n'impungenge zo kumva ibibera aho ngaho mu mujyi wa Uvira. Birumvikana ko ibyo bagiye kubikora iyo operation vide kwari ukuvuga ngo yari operation yo kumaraho nk'uko bari barabitangiye na mbere, bica basahura biba batoteza banakora n'urutonde rw'abakongomani bifatanije na AFC M23 kugira ngo ubwo bwicanyi bwabo n'ibyo toteza byabo n'ubujura n'ubusahuzi bikorwe nta makuru ari kugaragara muri social media, nta makuru ari kugaragara mu miryango mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego rero AFC M23 baricaye bakora inyigo mu buryo bukomeye, gusa turacyakurikirana ayo makuru sinaya breakinga igihugu bakuyemo ibyo koranabuhanga by'ababashije kuza gukora cyber attack. Ubu tuvugana AFC M23 yafunguye umurongo wa internet hariya mu bice byose bya Uvira ku buryo urungubu turi kuvugana, ubu kuvugana n'umuntu uri Uvira ni nko kuvugana n'umuntu mwicaranye. So rero bwana munyamakuru n'abakunzi bacu, icyo ni igitero gikomeye AFC M23 bashe kugiramo intsinzi ku buryo amakuru yose y'ibibera muri Uvira ubu ngubu ari ku Karubanda, ndetse n'abapolisi uburyo bahagejejwe n'ibiki mwabonye ko ayo makuru mwagiye muyagezwaho mu mashusho ndetse mukanahabwa n'amakuru afatika. So rero bwana munyamakuru n'abakunzi bacu, turashimira AFC M23 ko ikuye abaturage bo muri Uvira mu bwigenge no kubasha kwitabariza mu bikorwa bibi bigayitse biri gukorwa na guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo aribo FDLB b'Abarundi, aribo FDLR ndetse FARDC n'izo ngabo za Tanzania. Birumvikana yuko ubu abaturage bavuye mu bwigunge, natwe tugize amahirwe kuko haramwe mu makuru twashakaga muri Uvira kandi ugasanga hari ubwo bigiye kubamo ibyo guhimba, ntabwo ibyo mbikunda. Niyo mpamvu twe twabonaga amakuru avuye muri Uvira anyuze mu byombo by'itumanaho bya gisirikare. Naho ubundi ibijyanye n'ibindi bijyanye n'ibyogajuru n'ikoranabuhanga rijyanye na internet nta makuru twabonaga, ariko guhera ku munsi w'ejo njyewe ubwanjye na n'ubu tuvugana nta kibazo gihari, ndavugana n'uwo ari we wese uri ahantu hashoboka. So rero bwana munyamakuru, icyo nicyo twavuga, igitero cya cyber attack AFC M23 yabashije gukora mu rwego rw'ikoranabuhanga, bagashyiraho umuyoboro wafunguye itumanaho mu baturage no mu bice byose bya Uvira. Murakoze. Kisekedi ati internet iri gukora mu mujyi wa Uvira ni y'u Rwanda. Byamaze kugenda bigaragara neza ko M23 yamaze kubishyira ku Karubanda ibintu byinshi, ariko kandi ibiri gukorwa byose Kisekedi akomeje kugenda byitira leta y'u Rwanda. Muri Warikare isasu ravuze ubu ahangaha ni Bukumbirwa habaye imirwano ikomeye cyane, za mayimayi nyinshi ziranyanyagiye, bikagenda bigaragara neza ko M23 barwanye mu by'ukuri amasaha arenga 12 urusasu rukumbi
bikumvikana bikarangira abazarendo benshi baguye, amateka zafashe ni nyinshi, FDLR benshi bari guhunga n'amaguru, abandi ngo bakamanika intwaro, byifashe bitamuri kumvikana muri teritwari ya Walikale, by'umwihariko muri tuno duce tugiye dutandukanye twamaze gufatwa. Burewutsa abakomanda b'M23 tundi kubabona mu by'ukuri biri kugenda bigaragara neza ko baje hano Rusamambo, byifashe bitabwana ngoga amakuru kumvikana muri teritwari ya Walikale y'imirwano, imirambo yuzuye buri hamwe. Bana munyamakuru, icyo nkubwira cyo imirambo na n'ubu baracyagenda bayikusanya, n'inkomere rwose barimo barazijyana imuwe za AFC M23, barimo barajyana inkomere za zizi mayimayi za MDC Renove ku bitaro bya Mweso, ariko mayiti zirandagaye ahantu hose muri ibyo bice. So rero ni muri urwo rwego rero hano muri teritwari ya Walikale mu gace kitwa Bukumbirwa habaye imirwano ikomeye cyane, aho mayimayi MDC Renove bafatanyije na FDLR bagabye ibitero bikomeye muri aka gace ka Bukumbirwa kari karimo deployment ya AFC M23, niyo ifite mu maboko cyangwa se nibo badeployinze bakorera umutekano abo baturage ba Bukumbirwa. Aha rero tuvugana rero muri aka kanya nuko ku munsi w'ejo guhera mu masaha saa 4 za kumanywa habaye ari kumanywa izi ngabo za mayimayi MDC Renove bagabye ibitero bafatanije na FDLR bikomeye kumanywa kugeza nimugoroba. Uru rugamba mu masaha moya za nijoro nibwo uru rugamba rwabashije guhosha n'amasuku kugeza mu gitondo. Barimo amakuru arimo ngeraho nuko amasuku byageze saa 9 nta rusasu ruri kuvugwa aho ngaho muri Bukumbirwa ndetse no mu nkengero zawo, ahubwo amasasu yumvikanaga kure aho bagiye bakurikiye izi mayimayi aho zagiye zihungira. So rero ndakubwiza ukuri, muri icyo gitero bagabye aho ngaho muri Bukumbirwa ntabwo cyari igitero cyari cyoroshye, cyari igitero gikomeye kuko hamanutse umubare munini cyane waba ba mayimayi Renove ndetse mayimayi MDC Renove, ndetse murabizi ko hariya muri za Walikale niho hari indiri na Edikota aho isigaye ya FDLR. Aho rero bamanutse hakoreshejwe imbunda nini n'imbunda ntoya ku buryo urugamba ikirere bari bagitukuje mu buryo bukomeye cyane. Birumvikana rero muri urwo rugamba rwaje kurangira nk'uko dusanzwe tubagezaho aya makuru, sibwo bwa mbere ni ubwa kenshi tugenda tubagezaho aya makuru ko ni ukuri ku ruhande rwa guverinema barananiwe na rimwe gutsimbuza cyangwa se gukura mu byimbo ingabo za AFC M23. Ubwo rero birumvikana yuko nyuma yo gukora defensive barwana kuri aka gace ka Bukumbirwa byabaye ngombwa ko bakorana offensive zo gukomezanya gukurikirana awizo wazalendo zaturutse. Muri report rero ya risasi na majeruhi ibi uko byagenze mu mirwano nuko muri iyo mirwano hagaragaye mayimayi MDC 89 zaguye muri urwo rugamba, FDLR bagera kuri 45 baguye muri urwo rugamba, hafatwa amatekwa za FDLR 42. Birumvikana ko izi ngizi zigiye gushyikirizwa mu Rwanda zikaza gufatanya n'abandi kubaka igihugu. So rero nibyo rero twabagezaho amakuru nyuma rero y'icyo gitero gikomeye cyane aho ngaho cyagabwe aho ngaho Bukumbirwa, n'uburyo imirwano yagenze nuko gusa casualty zigera kuri 64 izo ngizo nizo zajyanywe ku bitaro bikuru by'Imweso, aho ngaho niyo bari kwitabwaho n'abaganga. Nsozereza rero muri aka gace ka Walikale kubera ibyo bitero bikomeje kuza guhungabanya umutekano mu bice birimo AFC M23, byabaye ngombwa ko AFC M23 yongera kurifosinga mu gace gaturanye na Bukumbirwa mu gace kitwa Buleusa. Hano Buleusa bazanye amakomando n'intwaro zikomeye, bataliyani zigera kuri 2 zaje kurifosinga muri deployment aho ngaho zari ziturutse mu bice bya Rusamambo. Aho rero nibwo mbabwira ko mu by'ukuri kugeza kuri uyu munota birumvikana ko muri Walikale intego n'imwe ni ukuzamuka Walikale ifatwa bahura na reinforcement ziri niya na Bafasende iyo ngiyo muri Chopo muri Kisangani. So rero intsinzi ya AFC M23 ikomeje kugaragara mu bice byose nk'uko tubagejejeho muri ibi bice bishasha by'intsinzi yaboneye mu gace ka Buleusa. Ahandi rero bakurikiye ibi mayimayi MDC
na nizi FDLR turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha, kuko kugeza kuri uyu munota imboni zacu ntago zari zangeza andi makuru mashyashya, ariko amakuru dufite naya ngaya. Murakoze bwana munyamakuru n'abakunzi bacu. Uri mu bice byose imbere ku rugamba ku kibuga kimurano ku butaka bwa Kongo, nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro wa Musigato cyane wanditse za Busigore bumaze ukoreho nyabune kurere n'abanditse like, nimba dusanga dukomeza tubane muri za update ziri imbere ku rugamba ku kibuga kimurano ku butaka bwa Kongo. Masisi ni ishano, isasu uravuze ubu ngubu tuvugana aho bita Kivuma ndetse n'aho bita Kanyangohe hamaze kuba Tombe n'igitero cyiciwemo abarenga 217 bose basize ubuzima. Byamaze kugaragara neza ko hano Masisi isasu iri kuvuza ubu M23 iri kugenda ikora umusibi, ndetse mu by'ukuri no gutabara abaturage no gukora bya bitero bimaze iminsi biri kumvikana n'abaturage bamaze iminsi bashingurwa Igoma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Masisi ni ishano, M23 imaze gufata tuno duce, kandi isasu bamasasu yacecetse abantu basirikare benshi FARDC ndetse hano nta FARDC zari n'abazarendo, byarangiye mu by'ukuri benshi birukanse. Yifashe gutebwana ngoga kuri bano b'abazarendo bari bagabye ibitero, M23 yabagabye ibitero gasenyezi ino defense bikarangira mu by'ukuri tuno duce tubaye Tombe. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikigaragara nuko ayo masezerano y'Idoha arajya gushyirwa mu bikorwa. AFC M23 imaze gukora amasuku mu buryo bukomeye. Hano rero hari ahantu mu bice bibiri byari bisigayemo indiri za FDLR, Mayimayi na FARDC. Ahangaha rero ni mu bice bya Masisi, hano ni muri teritwari ya Masisi, mu bice bya Kivuma ndetse na Kanyangohe. Ibi bice bibiri rero nibyo byarimo indiri za FDLR na Mayimayi na FARDC. Aha rero muri izi ngome z'aba bantu ndakubwiza ukuri ko M23 niyo yahagurutse ihagaba ibitero bikomeye. Ndakubwiza ukuri kugeza kuri uyu munota barabiriwe barwana, ejo barara barwana kugeza saa 11 za mu gitondo, ubwo amakuru yatugeragaho izi ngabo za AFC M23 zari zimaze kubakura Kivuma banabakura na Kanyangohe. Izi ngabo rero za AFC M23 zagabye igitero hano muri Masisi, muri utu duce twababwiye. Bari baturutse mu gace ka Mweso na gace kari muri teritwari ya Rucuru. Ndakubwiza ukuri baturutse hano Mweso, baragenda bagabye igitero bagukubitira iyo force yari iri Kavuma, ndetse banakubita n'izindi zari ziranga Kanyangohe. Ubu tuvugana Kavuma, Tombe, Kanyangohe, Tombe, abaturage barimo baracurira bakoma amashyi bavuga bati tubonye ubutabazi mu buryo bukomeye n'ingabo za AFC M23. Ubu tuvugana hari gahunda yuko bagomba gukorana inama n'abaturage bawo, ndetse banabakangurira guhamagara abandi baturage bahungiye kure kugaruka mu mago iwabo, ko ubu ngubu bagiye guhabwa umutekano uhambaye nk'uko mu bindi bice nabo bawufite. Muri iyo mirwano rero yabaye nk'uko twabonye raporo yabo cyangwa se ripoti y'ibyabaye mu kurugamba, nuko abo ngabo ba Mayimayi MDC, abo ngabo ba Mayimayi na FDLR barimo barwanira aho ngaho. Abangaba mu bashoboye gukubitwa muri FARDC hari ndetse harimo na Wazalendo, harimo na FDLR. Tugiye kubabwira imibare yabaguye ku rugamba. Ku rugamba rero hapfuye aba Wazalendo 143, hakomereka 23, hishikiriza abaje kwiripotinga bo ubwabo bari 51. Bose hamwe urumva ko bari 217. Muri 217 twababwiye yuko hapfuye 143, hakomereka 23, noneho hiripotinga 51, abo 217. Uko niko byabagendekeye. Ku ruhande rero rwa FARDC hapfuye abasirikare ba FARDC bagera kuri 47, hakomereka 3, ndetse hanafatwa abagera ku 8. Ku ruhande rwa FDLR hapfuye 42, hafatwa 27, nabo bagiye gusangishwa abandi bafashwe muri biriya bice twavuze haruguru muri Walikale, maze bagataha mu gihugu cyababyaye kugira ngo baje gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Abo rero 27 bafashwe. Gusa icyo twababwira cyo
ripota zikomeje kuba nyinshi. Murabizi yuko nariya ziriya matekwa zafatiwe ziri muri stade ya Runingo hariya mu bice bya Sange na Runingo, bafashe abatanzania n'abacanshuro ubu bagejejwe Goma. Ubwo rero birategerejwe, sinzi nimba ibihugu biri kunegosia na AFC M23 ngo babatange, ariko izindi matekwa z'abarundi n'abakongomani na wazalendo aho ngaho muri icyo kibuga baracyarumbarayemo, aho ngaho niho bari kurindirwa. So rero bwana munyamakuru, icyo nakubwira cyo muri ibi bitero bya Masisi aho tuvuga Kavuma, Tombe, Kanyangoe, Tombe, kandi reinforcement nazo zavuye hano Mweso zijya kurifosinga muri biriya bice twavuze haruguru, na nubundi na nizo zikomeje izindi ziva za Kicanga n'izindi ziva za Mweso hano zagiye gukora reinforcement muri ibi bitero muri ibi bice byafashwe na AFC M23. Murakoze rero bakunzi bacu, nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru yo ku rugamba n'amakuru ya politike. Nicyo ngicyo twiyemeje, ntabwo ari akazi koroshye, ni akazi gakomeye cyane.